Sasa eta kwita kuzosia mwisuku ya mbolosia mwana mumwai ola wisi kana ngima no keki ya mbemba wia kana mundu kumeneto na mwisu asyawe molokelia kito kakiteke matenge kazienda nzima Ewo mondo andu kandatia siana naende kibeti kingulukite asembeza sia uthia mathikoni kibeti kikangenda kinena sia momechoni mundu amana amba kwa matu kana ke kanini no kathakia ndo cia inya indi kaithau kana ngandania ciethe wia kana gitimba kithei kithigwana na muthanga muvyu Newo na kithei kithigwana na nekimbumu wia kana mundu andu kandatie wa muthena wa uikuithia mundu andu kandatie wa ciana ne kwanirie mundu andu kathicile kandu mailie nthi tukwetie kwona yuda we wanduka mundu kwitu andathie wa chono ngiuthita no no waila witha twigithio muze kaine mutavia kindu kimwe undu mwana wanena undu mwana wanena mwateka ngai ilie takwa ndambelotha ithwa kwita sobe ya maza na nyemwe ya kana ngai yombia kana maete ngulu makona githoi makoni ngundile ba githoi maimba monde imbo. Thank you. Makofi kwita wako sosia. Ututi. Yes.